Songo ne sidu berna kini tu. Ale dang suku na. Nang dia toy. Ah, lewat mau cuci bah. Asing. Hera itu si tulpus do werenya. Iki lala bolak balik. Dang nang bete gor musibe. Idu bah. Tang mungkin dang diberi ngau lewat. Tang nang dia toy, dang ditegor. Hah. Tang mungkin dang diberi. Ah, ikut lewat dong si juga. Am. Makan. Dang nang dia tu ya. Dang nang dia tigor. Piti yuk ah. Itu. Hah? Nang nengil ho? Nang natuki ko do? Abi gala ko boleh sinon. Niku ko ba ko di. Nang dia tu ya. Hah? Atau nang suku manian? Asing itu on. Bedi ipe karang aku dah hudul hamu do naro. Aturan hamu do mangatoy ya, tung bebe mangatoy hamu. Tahu do memang itu, pekar hamuon. Ala ka nga sampai bulak-balik ko sinon. Masa nang ngatoy hamu? Aturan yan, todok ko mo yan. Tu dia mo ito. Mara dia mo ito ba? Di mo yan at tertawarin ng mangopi. Nang pala jalok ko kopi mi. Ali, so da tabu bigi bulat song ni tawar ko mangopi kan. Asi bulak-balik ibalik sinon. Sisip pa mo, sisip. Basi itu ano? Igo ni halak na si mamulu siya ni bereng-bereng siap tuwa sude. Babalo mo do ning perlu mangatoy hawa. Hawa perjual mamakulingi. Maruwa mo di situ namu, ulang semarangan ang kamu di situ bayimu. Maruwa ko sana mangatoy perjual sikku. Sana perlu mo dia. Oh, dang perlu dia mo ate. Oh, lebih kan atas sangat benar berusaha bahasa sinian. Berada dia mo ito, mangopi jo, mang baruwa ke. Ah, kalau bahasa besok na tabu itan hampir tetangga. Bolak-balik lewat. Nang udah tahu pedang. Di kesamu pedang. Dah itu orang sesudah ni perrohahon na lewat itu dong ni baru manangdang. Ego ni jol mana mulus ya ni. Aturan nanya boleh beri kamu dia bahu dulu son. Hau mangatoy perjolo. Jadi kamu ro kesalahan ni longan muna. Ah, gua kinala samu itu. Itu dah parah kamu ini. So no belgak kuat. Itu dah betul mau sana lewati. Ah, dok kumanian. Dan bibir dua mu itu anda boleh diajak kamu na minum kopi holoi. Hai semana gula mu kan. Hai semana kopi mu na musik lu jauh mangal pair panas. Itu maksud bukan. Pasal hubo tu. Mahamu tu sini getik do pikiranmu. Dang na songon itu. Ale, beta ning menginum kopi hamu. Beta ning kepala perlu hiak kamu minum kopi nami. Babi itu masuk kamu masuk. Obat kopi muna. Unang palay go alasan muna maburayau. Ah, dang. Dang tu aku kopi mu ni. Aku lagi bitir pak sudah mau memang kopi tu. Dang. Dia mau kopi mu ni. Dang perlu dia bi. Dang na terpak sa ito. Tulus ni rohak kon madukon ni. Beta mahudul sawai kopi muna. Kebetulan mo sa ito mga lopalap kita ning masak name. Ito wi doradongan ni kopi ibeta. Hudul. Dang tu aku bi kopi mu ni. Ngau kon nak keningan. Atas on ni dele kamu ngau. Ali tahe anggo mga lopalap dua mu. Bu menol lapeti ali taruh menutu jauh dah. Anggo lapeti lo dua itu. Anggo amunya itu anggo tu lapeti. Tema lama mo. Taruh penutu jauh balik nasabi 2 biji dah. Oh itu. Cukup 2 biji be. Ubay mada taruh kamu menutu jauh non. Anggo kopi mu ni dang tu aku. Lapeti dia perlu. Yes. Mangalang lapet nuna dilin itu. Mangalang lapet itu yang nuna itu taruh tujuh bu. Amang tabu na yun ni. Tahe. Ang gawa man sa ron, wala di taring mo tilapit Upay man nong ito rin na ro. Somat tahe mo kusnang ko na tulapit tahe.